Au li whengai tātou mo tātou sauninga o le tātou Leoleo Taeao nei Taeao. O te fia whaitauina o se upo mai la fionga le tua tomui nai le tātou whawhiro inga. I o towi atu ia Iova, a wae le lei o ia, a wae whawavau lava lona alofa. Talitonu le whamoe moe nei Taeao, o le lofo leo le tua le ua te mia mailo to soifua ma so uola vai. Ma o nei Taeao le anganga o le whamanu. O le Taeao le anganga o le whawhitai le atua. Talitonu le anganga sa tō wha lana whanau le pō ua mawai. A nei Taeao matungo whio o tātou i whiloi fi lungo peau le ea. O le vi inga e au na whaafoi atu lawa lo tātou tama o le langi. No fia le nei Taeao te whaafele atu whaapitoi lau sunga i le taitai au pasta wili papu. Le whaletu ia tiana e maise le nofo alo. Whamalo le ngā lulue. Whamalo le onusai. O le mātu tutalo i le atua. Ia lofo le atua ia whaapo periso i fua manuia ia te oe. Lau sunga le taitai. Ia wale whengai mautiu te Aufaipese. I le taitaina o le tātou ngā luenga. Ia whamnuia le atua i lau whaafonga le nei Taeao. Whaafilait foi whaapitoa le tātou au whainga ulanga te tofi. I so se tafa lau langi lo e whaafonga mai le nei Taeao. Ia alofa le atua whamnuia o tau sunga le au whainga ulanga pa ia le atua mo tau wharitua. Ai meisana i o tau ainga. Ia ielanga le leo le atua nei Taeao. Au tātou sau ni whaalongo se upo mai le afionga le atua. I while nganga i whaatalofa ma whaafeli atu le mamalu o Samoa rom whaino sirisira mai ma mai moa mai. I le tātou sau ninga pera masani le Taeao ma le Taeao. I le swafa manu malo tātou li o te whaapea atu ai. Tā alofa lava. Walawini ma le whaaloano la Aufaipese e sau nia se vi ingo le atua. E te tala ni le tātou sau ninga i le nei Taeao. Manogi Le Faatuatua i le upua Yesu. O ana folanga e whatauluina lea. O te Faatuatua ia Yesu Maotasaoalii Taumaloto o te fasili a Yesu o le whaola mai. Ua whawhia inau ia Yesu lo whaola. Ua o ilo ua mafuta maia e whaamau. O te Faatuatua ia Yesu Maotasaoalii Taumaloto o te fasili a Yesu o le O le a tātou te talo. Lo mātou tamae o i le langi. Whaaftai nei Taeao fōua ma le fua mai lau whanau. Wa mātou mai mātou te sa ili a to e ala lo fina ngalo ma lau a fionga pa ia. O le atu lere ie te tala whaafonga lau whanau. O lo nu so se tafa lau langi lo mwhaina mai mo mai msisina mai nei Taeao. Le ie te tala lato whaafonga mana mātou whaalongo. Ia mātou lor tāu lo fina ngaramo i mātou nei Taeao. Pai mai la unu vai ma whaatau wale le ie. Whangai lo mana whaaleo nai lo fina ngalo. I lo suawa pele Yesu o mātou wole mātou te talo atua i nei. Amen. O nei Taeao, o iei fole tātou mau, pei ona masani aero, whaasolo ia tātou Leoleo Taeao, lea Taeao, ma lea Taeao. O leo tūla tātou Leoleo Taeao, lea o iei lunga nei Taeao.
I o tō whaisio tia o tō i tū tino o le lalolangi. O le mauleo whaautu nai li tātou Leoleo Taeao nei Taeao. Le tūsio Kolosium tāu pue tolu, au lono whai pue 5, sirisira lau whai tauina. O le nei, i o tō whaisio tia o tō i tū tino o le lalolangi. O le whaita anga, o le ami o le anga, o le whamata itu, o le tuina nau le anga, ma le mata pea pea, o le ifo i tū pua lava lea. O lau le toa ili ia vaenga pio na tā ua lona si le fia ma tātou i loa. A iei vaenga o te fia whama whaina nei tae a mai se lu inga mo i tātou. A mai o se whe au mo tātou. Ma tātou si lei whapēnei. Ai se au o fina ngalo i le atua. Le uala mai le apostolo. Na te moli mai le whe au mo tātou. O le aso na tāua mo tātou. O le asa tāua mo oe mao. Ai o la fwoi so na fianga mo tātou. Whai mai o la apostolo, o le nei, i o tō whasio tia o tō i tū tino o le lalolangi. A Yesu teimi whasolo i ai vaenga i e 5, o lo whamatana mai i le apostolo mo tātou. Au te mana siri whai poe ono tātou teimi. Whai mai la fionga le tua, o mea ia, e o mai ele to o sao le atua, i e le whalongo. Nono winga, o i nei le ufa matale le apostolo, le mafuanga, e fina ngalo i le atua, le wala mai le apostolo mo i tātou nei Taeao, le mafuanga ua whetalai le atua, ia whasio tio tātou i tū tino o i le lalolangi. O te le tau tau whamatale ia te oi maau, mo loon tātou malamalama msire fia, i le whamtalanga le a fionga le atua. A leo o mamoni mai le apostol mo i tātou ni Taeao, whai mai noi poe ono. O mea ia, e o mai ele to o sao le atua. O ai leo, i ele to o sao le atua le whamatale apostolo. Whai mai, o e le whaalongo. Nono winga, o le to o sao le atua, o le au maia mo i tātou, ono wa ele sida fia mo tātou malamalama, i le fina ngalo le atua. Alu to o sale o le atua whamatala apostolo, e o mai, ona o tātou te le whaalongo. Ona tāule mo tātou nei Taeao le aingo le atua. Whai maila mana onga le apostolo, o le nei, i o tau whaisio tia o tau i tū tino, oi le lalolangi. A lelo whamatala mai loa mei e 5, iso teimi i toi whaasolo iai, ono tātou teimi, whamala apostolo, whaipula le ono, leanga o meia e 5 lo whamatala mai whaipue 5, whai mai la apostolo, e o mai ailea, le to o sao le atua, i e le whaalongo. Fia tau sanga o tātou lotu le ka le sia, ai tere tātou, e leo mawhaina whaalongo, i le fina ngalo le atua. E leo mawhaina whaalongo, i le awhionga le atua. A leo tō me la apostolo mo tātou le ka le sia nei Taeao. Le mafuanga, e nau e le apostolo, whailoa e tātou le whiaulea, mai e momole mai mo i tātou le nei Taeao. Whai mai la apostolo, o meia, e o mai ele tō sao le atua, i e le whaalongo. I le tūsio whaalinga, am tāo palusu matasi, fo e poe walu. O loo lise le atua, me walu, e loa i tangata le asu sunu le afi le asu e sa sama to sao le atua. Le i unga laulangi. Ai so teimi whaasura i mei e walu lo i le whai upo le walu tusiro whainga no sumatasi. Ai e lo na lua o e le asu sunu le afi. Whai mai a o e le whaalongo. Ona tāua le mo tātou Taeao nei le aingo le atua. E le tāua lo i loa. Al me sinu tāua o lo whaalongo. Whaalongo le upo le atua. Whaalongo le awhionga le atua. E leo se me tau whamatala ine e atu e mau. Vaenga e peno tāua le mnala apostolo. I e whasio tio tātou i tūtino. Au whaasolo au le Taeao, ma le Taeao tātou le lo Taeao.
Toi ina le ai se whai lango lo whaasolo mai, e leo papa ia whi au. Aisea, lango lo mana onga le atua, ia iai tātou uma, i le langi ma le ola e whaavavau. O leo tātou lo nei, whai maila whionga le atua, o tātou i tū tino ia, o i le lalo langi. O lalo mana onga le atua mo tātou, ia whasio tia. Aisea, whai maila posto, langa o meia, e o mai eilea, le toa sao le atua, i e le whalongo. La se ismo ni maule a fionga le tō nei Taeao. Le tusu kala tia lon tau pe lima, o e pe sumaleiva o lusuma tasi, e so teimi wha solo iai. Ai whai mailwa i pe e se furmaleiva, wailo a tino fo inga luenga le tino, o mea wha pe nei, pe iso teimi wha solo iai, e se fulma le ono mea, o loo wha matana mai le atua, e loo ele tangata, e soi fua ai ola i la le tino. O le tangata e alu i le atua, a lona loto, e loto i la le tino. O na lisi mai le apostolo mea umai foi mo tātou nei Taeao. Pai maia, o le moli lua, o le whai taanga, o le ami o le hanga, o le mata itu, o le ifu itu pua, o le whai tonga fiti whaataula itu, o le whai tangai, o le whai misai, o le losi vale, o le lotoa, o le whinau vale, o le whewaiwa inga, lusumaltasi, o le mataua, o le whaisioti tangata, o le onanga, o le poula, ma mea whapena, o te mua e ta uatu nei a te outou, pei ono o whai atu ono mua, whaafonga mai le ka le sia le atua, meisa lau whaafonga ni Taeao, whai mai la apostolo, o e whaia mea whapena, ea, e le whai le malo le atua, mō la tau tofi. O mafuanga leo nau le apostolo ni Taeao, e le ngata whamatalami e tātou, le te leo la afianga o tangata, e le mawhai unu whasotia, o nei tū tino, lai le lalolangi. I le korose na matau pe toru whai pe lima, le whamatalama iai. A whai pe ono whamai o mea e o mai tō sao le atua. A leo tātou pai mai tusu kalatia, le ufa matalama i se furma le ono mea. Ai whai maila le fionga le atua, a o e whaia me whapena. Whai mai le upa manino le fionga le atua, e le whai le malo le atua, mō la tau tofi. Nono inga, e tau mai le au Taeao nei, e ese le malo le lo i tā pena iai. E ese le malo le o te sauni iai. Ao leo whamatala mai le apostolo mo i tātou le mafuanga, ma le tāua mo i tātou, ma le au ngā mo i tātou, whamaina la whianga le tūni i Taeao, o i lātou e whaia ia mea, whai mai leo lupo le atua, e le whai le malo le atua, mō lātou tofi. Le ainga le atua nei Taeao, po whesa mo e whaafonga le o leo nei Taeao, to e siaki i fo oe, to e siaki i fo au, to e tangai to toa iai. Ne mai maru tātou teimi, lo tātou maalosi, lo tātou wola, e au nei le atua, ai ngalo ia te oe, o lo iei me lo langi o lo pipi o tātou loto. Ono whai mailo lupa le atua nei Taeao, o e whaia mea whaapea, e le whai malo le atua, mō lātou tofi. O le ase lu inga mo i tātou nei Taeao le aingo le atua. O le ase whi au e mana o le atua mai mo i tātou nei Taeao. Whaafonga li lua koni ngito mtau po e whaasuma tasi. Whai maia, a wao i mātou nei o lo ola. Watu nā te pe lava i le oti, ona o Yesu. Aisea, ina ia whaalia fworiso i fua Yesu, i o mātou tino au ngā vale. O le mana onga o le atua mo i tātou nei Taeao o le kalesia. Whai mai le apostolo, a wao i mātou nei o lo ola, ea, o oe mau, o lo soi fua, o lo o wola, ma o le ola. Tui nātu e lo soi fua atoa mo lo wola, i a oti ona o Yesu. Ona alea, ina ia whaalia fwere soi fua Yesu, i o mātou tino au ngā vale. Le aingo le atua Taeao nei, i a oti lo soi fua tuai. I a oti lo olanga tuai. O le teime o te au tātou tangata tuai, o na whaalia mai lea,
o le soifuaga o Iesu i o tatou o langa. Paafoga na tatou tusi lea le apostolo Paulo tusi o Efeso matapo e tolu suma le fitu. Mai le afioga le atua. Ia no fomau ke riso i o Taumaloto Le Faatuatua aisia. Ina ia maua a outou ma ia faavaina i le alofa. O le ua mai le atua le fofomo i tatou. O le hare fofomo i tatou. Nome tusi o koningito. Mai ia tunatu lo soifua. Ia oti o tatou tangata tuai. Oti ono o Iesu. E te le oti ono stangata. A te oti ono o Iesu ke riso. Ina ia whaalia fwoi soifua Iesu. I o tatou soifua ngā vai. O tatou soifua ngā toi lalo. A pēo na oti o tatou tangata. Ona soifura ke riso to tonu ia te tatou. O malatu se sotam Efeso matapo e tolu sulfitu. Whai maia. Ia no fomau ke riso i o Taumaloto Le Faatuatua. Aisia, ina ia maua outou, ma ia whaavaina i le alofa. O le whiau le mo i tātou ni Taeao, le aingo le atua. O le upula le atua mo i tātou ni Taeao. Le au ngai me le apostolo, ia whaseo tio tātoa i tū tino oile lalolangi. Aisia, pe a whai le mwhain whaseo tio tātou i tū tino ia. Whai mailo le fionga le atua, o mea ia, e o mai ailea, le to sao le atua, i e le whalongo. Mai le autua le whiamo i tātou nei Taeao le aingo le atua. I o tō whasio tia o tō i tū tino o le larolangi. Au whia ngai tātou nei Taeao, a e te ruru whafu atu i tiu te mawhaiwa leso, o lau te talo le atua, ia ieli whaamnianga le atua i ate oe. Le uru whafo, le uru whale, ia mua au muri au le atua i so se me tātou te iai. I whaamnia le atua i lau whafonga, la tātou te talo. Lo mātou ta mai o le langi, whaafitai le whiau na mātou whaalongo e nei Taeao. O mai le whiau manino mō lau whanau, ina ia oti o mātou tangata tuwai. Ia whasio tio mātou tangata tuwai. A ia soifua e ke wiso i o mātou o langa. Ma vei mātou tangata na malo, i le aso e te a fio mai ai. Whanunia rau ngā au so se tafo lau langi le ie. Whamnia si o mātua te nua Samoa o aisero o sila mai nei Taeao. Lele ia e whamanuia te to tasia te mātou. O tiute le soma nei aso lele ie, tātou malawa fio. Ia vi ia oe le atua nei Taeao. Ia vi ia lava oe whaababau e whaababau lava. Amen.